nije hamwe biba bigabanije akazi bakubitirwa hamwe kumbure ikintu gikomeye cyane no kwiyumvira Kingdom murakoze kwivuga neza ati mbega birahagije kwibaza ico kintu par contre ikintu gikomeye kwibaza ni ikihe nuko uko bugura amafo menshi nabigwana ko babugura amafo menshi nimba hariho fond médiatique ibe médiatique kandi pro hariho fond juridique ahubwo ikore n'ubuhinga bwinshi kubera amafe arahari kandi les faits sont têtus umugani umusaza araho nimba hariho fond ya diplomatique nayo irakomeye cyane fond diplomatique irakomeye kandi benshi baza ngo fond diplomatique uteza kuba wambaye costume uteza kuba wambaye iki non c'est de construire une narrative ituma baha sens une destruction de l'être humain aho uri hose naho uri muri pause café abari ngaha benshi barabishoboye muri pause café uvuganye n'abantu batandatu ils vont plus se réunir ngo basubire guhura bavuga bya bindi bavuga ati none ko numvise ibi twebwe twigira les donneurs de leçons on va s'en sortir comment nimba aba bantu bakorerwa iriho nyabwoko mu seruko bwa Kongo no mu karere hose kuva mu myaka ya 50 bazi bikuri twebwe les trois fronts zikozwe neza urugamba rw'intambara rw'amasasu muzosanga rungana na moins de 10%. Ndashima rero ko benshi turiko turataha urugamba rukomeye cyane ni izi front zituma abantu bateza gutahura kujya natwe bariko baratwica bavuga batwita amazina bagaha sense yuko uri nyenzi uri inzoka kugira byorohe kumva ko boguhonyora cyangwa kwita ubuhiri izo front natwe tuzikoreshe pour déconstruire iyo haine abamaramara n'abashobora guceceka baceceka ha umuntu akigwana ko adafise amafront menshi murakoze cyane. Wow, urakoze cyane Dr. Nibigira. Uvuga buri gihe ukuvuze nkumva harimo ibintu by'ubwenge pe. Minister, mbere yuko Mamadou wari wazamuye akaboko wafata umwanya. Richi. Oui. Uyu muvyeyi umaze kuvuga Dr. Ntabwo avuga gusa arakora twari kumwe ejo bundi ni umukozi ibyo avuga bifite ku mutima hari abantu bo gushimirwa mu by'ukuri mushimiye imbere yanyu mwese twari kumwe mu kwibuka ejo bundi ni umubyeyi ufite indangagaciro kandi ibyo avuga ibyo akora Imana igumugisha cyane. Pastor ngira mwebwe mujya musabira imigisha abantu muranabisigiwe mujye murambikaho ibiganza ongere Amadou ndabona amanutse ariko twakomeza tukaganira. Hari muri abo bari hejuru hari wari utaraganira bari bamaze kuvuga sinzi. Reka dusoreze hano kugira ngo turuhora abantu wenda burije hano. That's why maybe abantu batari kuzamuka ariko tubibutse yuko kino kiganiro ni content tuzayikomeza ejo. Richi wasubirana mikoro ugashimira audience hanyuma tukaba dusubikiye hano ikiganiro hanyuma tukazaza gukomeza ejo. First of all, thank you Genzo duhaye aga platform mu minota mikeya abantu baganira ibintu byiza rwose. Ndashaka gushimira abantu babaye muri audience, nshimira n'abantu babashe gufungura microphone bakavuga. And before I close nahereza buri umwe mu bamaze kuganira akaduhereza a word of closing hanyuma tukaza wenda kuruka kuko turi ku masaha atandukanye abantu benshi. Pastor Kingdom na Nibigira dufite amasaha atandukanye completely turatandukanye cyane. Hari abagiye kuryama hari abagiye mu mirimo ubwo mu kandi kanya twaza kungaruka. Kingdom hari ijambo ufite watubwira? Nta rindi uretse kuba ngo twindure strategy dukorera ahangaha ku mihanda ibivugwa bikorwa uko ariko tugire n'umwanya wo kuva ku mihanda hagira ahandi abantu bahurira baganira ibindi biri seriye birenze ibituvuga ahangaha. Birashoboka rwose icyo kintu mu gitekerezeho tuba abantu ku mihanda kuko intambara ntikiriyo ku mihanda gusa
igomba ahubwo abantu bazamuke ku rundi rwego rurenze urunguru. Nico narangirizaho. Murakoze. urakoze cyane kandi icyo jambo Genzo n'abandi barukaka ni benshi tumenyereye hano muri advocacy, tugomba kuleveling up uburyo dukoramo kugira ngo bitange umusaruro, kubera ko uko challenge zigenda zizamuka tuba tugomba kuba dufite twararebye imbere kugira ngo natwe tubashe guhangana n'ama challenges ahari. Kandi icyo nizera cyo ubuhanuzi burahari, iyi ntambara tuzayitsinda kandi tuzayitsinda na 6. Dr. Nibigira, ijambo rimwe tugaklozinga, ariko si kwa kundi numvishe wubaha igihe cyane umuntu arakubwira ngo ijambo rimwe ugahita uvuga rimwe. Sawa sawa. Nagenda bashimire cyane kuko nimba hariho abantu nigira ko byinshi ni kwibohora mu buseruko bwa Kongo. Ni ishure kuri jewe, naho muvuga ngo hari akamaro mfise, kugira akamaro ni kubera ko ubu byiyumvamwo kandi ubu byibonamwo. Iyo byibonamwo rero umaze kubona ko la cause est commune, la lutte ni commune. Rero mu ijambo rimwe mvuga nti iyo umwasi agusagirije cyane umera nk'akayabu kugaraniwe mu cumba, nawe wongereza ingufu. Ntitugatinye bagira ubwigarike. If you don't mind me asking, gusabiriza what did you say? Ntabwo namenye neza ikintu bisobanuye. Navuze gute? Iyo umwanzi yagusabirije, gusagiriza ni ukuvuga kukugaranira ahantu, kugufata, kugufungiranya, kukugwanya n'ingufu nyinshi, kukwasfixia mbese ego murakoze. Gusagiriza kuvuga kuba wabaye contourné hose, wazungurutswe, nta shwa nimwe ibisigaye atari yo kwigwana ko gushika ku kanyuma. Rero iyo amafo abaye menshi cyangwa ugasanga umwasi mubi cyane n'uri muri twebwe, ureka kuba feroce nkawe, mugabo ureka no kumwiyorobeka ko ukubahuka ukamugaragaza. Hariho ejo narabonye ko hari abantu bakuwe mu muryango kubera kugambanira la cause n'umuryango. Ni ikintu gikomeye cyane, ni ukubahuka ukibagira yuko umuntu nimuba mukivukana yamaze kuguhemukira, yamaze guhemukira umuryango wawe w'amaraso n'umuryango wawe wagutse. Twubahuke rero tuze turavuga mu mazina, dushira habona kumbure ibigwari bizogabanuka bamaze kubona yuko bariko barikora mu nda, kuko umuntu abandanije abashishitira bazobona ko ari bisanzwe babandanya. Naho umwasi aba amukamiye mucoze uko abiba biriko bikorwa nabo ari byo baca bazuminga, bamwe bavuga ama selfie, abandi bakaba bahamagara muri presidence. Natwe nahacu kubashirukaniriza tukabereka yuko bariko barikora mu nda, kumbure umunsi uri zina bazicuza, kuko baca umugani mu Kirundi ngo ujya inshuti ukinovora intuntu. Ndabashimiye rero kuba mufise umuryango ukomeye gutya. Intsinzi iri ku ruhande rw'abigwana ko imisi yose. Twubahuke, duharanire kubaho kwacu tudahoneje abandi nkuko babidukorera. Murakoze cyane. Richi, yego ndifuza yuko twiga uburyo bwo gutumiza inama zibiri, inama y'abagabo b'imirara yose, hejuru y'aba bagabo bafite aho bakomoka, aho babarizwa mu miryango babari bavukamo, hakaba n'inama y'ababyeyi, y'abamama basheshe akanguhe bakagira ijambo, umwanzuro tuzafata kuri aba bantu. Kuko icyambere aba bantu tuzi, abadamu babo benshi bumva koze yo kwirwanaho, ariko abagabo bamwe barananiranye. Ifuko hakorwa urwego rutari rudasanzwe rwo gufata imyanzuro iremereye, nico gisubizo cyonyine gishoboka kuri aba bantu.
tujye turebe faso yo kubikoramo. Icyo kintu uvuze ni ikintu gikomeye. As a matter of fact, hari imiryango imwe yafashe ibyo byemezo. Mfite kazi igera kuri zingahe za bamwe muri abo ngabo. Rwose imiryango uriya hari umwe nabonye yandika, ariko nibuka muri Bible aravuga ngo mwene so nakunanira ngo uzahamagare mugenzi wawe umugire inama, nakunanira niba ngo uzahamagara itorero, nananira itorero uzamuhe Satani. Ntekereza ko hari abo imiryango yagiye igenderera barabananira. Ushobora kuba wenda ubizi kubera ko uri muri community, bukeye babaha Satani, ariko ntibarabatora na Tshisekedi. Sinamenye ko wenda nimba Tshisekedi aribo bahagaze mu mwanya w'uwo muntu wa gatatu wabarekipere, kuko aho umuryango hari harangiye n'aho inama nta famiye nini. Mwabonye na ririya tangazo ryasohotse, byanze bikunze hari ahantu umuntu agera agafranchir ligne rouge, bikaba ngombwa yuko mumureka akagenda, ntago aba akiri umwe muri mwebwe. Ibintu none ugira ngo hari liste y'abari abantu imiryango ikaba yarabirukanye, nta jambo bagira mu miryango yabo, barafatiwe ibyemezo n'imiryango, bakongera gutinyuka liste zigasohoka zabo hanze kuriye, bakongera gutinyuka kujya imbere bakajya kuvuga abantu deja baba bazi afite benshi. Ibindi bisigaye ni nonsense, nta nicyo badutwaye, nta nicyo badutwara, kandi guhaguruka kwabo biduha imbaraga zo kubwira babana barya abantu bare barasigaye hasi batabazi, ati mwabonye bari abantu koko mu Minembwe nta kibazo gihari. Buriya ni imbaraga kuri twebwe, ni boost ndetse nini, ntago twabyishimye, twakabidukora nabo bikanadushimisha, bikanatunyura, tukananirwa, tugafatirwa amahame. Karame kubera ikatagi ibyo ngibyo bimubaza, nge ntago sinabimenya, gusa imenya ko ababikoze bafite impamvu. Nose yakugenda yavuga ngo bagiye bavuga muri ho plateau, bagiye bavuga Masisi ni nose reka zo nguricyo ngicyo muheto gaye kuba yagiyeyo ko Ganza yavuye Lubumbashi, muheto kukitamanutse nawe reba iyo mpamvu irimo, iyo division irimo. Rero icyo twabasaba ni umwibyane hagati yabo, icyo twasaba kuri twebwe dufokasinge kuki ku rugamba ko rumeze, dushyigikire afande makanika, dushyigikire afande iyo vuga makanika binza mwimbere, kubera ko makanika ntiyapfuye. Makanika ni ideology, iyo ideology ni turi imbere, ni turi dinze. Mushyigikire afande Makenga, mushyigikire Bertrand Bisimwa, dushyigikire Kaniki, dushyigikire Nanga, dushyigikire abasore n'inkumi bataryama badasinzira. Ibindi bisigaye ni nonsense, tuzabakubita, bazaza babundabunda. Ijambo rimwe rya nyuma, bazahunga amahoro. Kandi guhunga amahoro nuko batagiye n'ahandi hose. Guhunga amahoro kwabo nuko bari kandi ngira ngo nabari bose bagiyeyo, ntago babuze nibura muri umuna umwe cyangwa mwene wabo cyangwa nyirase y'akino wabo wari wararashwe n'indege na drone mu Minembwe. So rero bazahunga amahoro. Igihe kirahari, kiracyahari, turacyafite urugamba rurerure, turacyafite inzira ndende, turacyafite byinshi byo gukora. Twiyita ibitabapfu, laissez les pauvres entre les pauvres cadavres. Merci beaucoup. Nashoje papa Brazil, nashoje. wakoze cyane papa Rukaka. Genzo murakoze gufungura space, reka tubanze baramutse. Uranyumva neza? 5-5. Nakumva papa Auguste. Ndi mwibarabara ariko turaza kumvikana wenda kandi Mwanamboka niko hoste, nubwo ntagakunda afite ariko niko hoste. Ikibazo Mwanamboka nje ari mu byatumye nzamuka, yagumye kwibaza ikibazo. Reka tubanze tubashimire mwe mufungwe space na Boston wari hosting indi n'amadu bafatikanyije. Nukuri ibi bintu ntibyari bikwiye kuguma kuvugwaho. Iyo tuza kuba ari twe twenyine duhurira hano nk'abanyamurenge, ntitwari kuguma kuvuga kuri aba bantu kubera ko twe tubazi. Ariko ndibwira ko impamvu yatumye dushaka kuguma kubavugaho suko tubakunze, ahubwo nukugira ngo n'abandi batari babazi bamenya baribo, bamenye bari abantu bakoze biriya abaribo ko ari abantu badakwiriye. Niyo mpamvu tubavuga, ariko suko bafite agaciro.
so icyari gitumye nzamuka cyane kuva muri space yarangiye Mwanamboka yarimo yibaza ikibazo nk'utamenye cyangwa nk'utumvishije objectif zabo kuba bari hari hano i Bujumbura na Rukaka kabasa nk'ubivuzeho avuga ngo bazaje kugushimira Ruto bazaje gushimira Perezida wa Uganda ukagira ngo bariya ntabwo bahabaja gushimiraho tubaye neza nako tituhabaye neza aho twahungiye bakaduha indaro tukaba tuhari nkaho waruvuze Nairobi tuhaba turi impunzi ariko umunyamurenge n'undi mututsi uba Nairobi w'impunzi uhaba mu bihugu turimo twahungiyemo abatutsi bo muri Kongo igihugu cyonyine batatwemerera no kugira ico dukora ufite akabaraga kugira umurimo w'amaboko yoba nk'ukora kugira ngo abone umuvyizi ni mu Burundi honyine nukuri twagiye tubicamo benshi nico utaciyemo gifitemo umuvandimwe cyangwa uzumumva aza kugira makuru hariya honyine i Burundi honyine niho hari hanyuma niho tutoteke usibye no kuja kutwica bahagurutse bakaja no kutwica n'indi mibereho yari isanzweho niho hantu impunzi zacu usibye amateka tuhafite ayo tuzi ya vuba na ya kera ayo mu Gatumba n'ayandi mu Burundi niho abanyamurenge bafite amateka mabi niho hari hanyuma ho kuvumwa twakavuze ngo n'undi munyamurenge ntagatekereze no kuhahungira usibye kuja kuhashimira vuga yuko hariya nibori gota habanyamurenge no kuhahungira twatewe kuko umuntu azahungiraho adashaka ariko i Burundi ho ntiyakagombye no kuba n'umunyamurenge usubira kuhahungira noneho kumva ngo bari abantu bitwaje iryo zina undi muntu abone ngo nabanyamurenge ngo bagiye gushimira noneho i Burundi noneho hari n'iyi ngoma ihari y'abadede bisanzwe ariyo yakoze ari amateka yose tuzi ni ikintu giteye ubwoba nico cyagituma space ivaho hakaja hindi no kugira ngo tuvuge ngo bano bagiye gushima n'abantu badakwiye mu bwoko bwacu n'abantu badakwiye n'abantu badashobotse mu miryango yabo n'abantu badashobotse no mu mago yabo ubarebye bose ningo uko bubatse ingo zabo ntibishobotse sinzi kukinyumva neza Genzo turakumva cyane rwose 5 kuri 5 Geogiste turakumva wakomeza ijambo wari ufite Auguste yamutinze Auguste ari kuvugira kuri mute ndabarashaka ko ari aho ngire ngo nawe ari wamutinze abantu bose sinzi ukuntu byagenze I'm sorry kabisa sinzi ukuntu urumva ndashobora kuba nakoze hano kuri mute so Geogiste uracari mutwumva Geogiste wafungura mikrofone yawe urebe neza kuri telefone yawe niba utwaye imodoka cyangwa niba yagize ikibazo cyane sorry naje yamutinze sinakora muri mute sorry nibyo narivuze ati bure wo wari urimo uvuga wakamije naringeze kure nari namaze gusubiza Mwanamboka sinzi ko nguma kumusubiza urabisubiramo kugira ngo nabandi babyumve Mwanamboka yariko yibaza ngo ese ngo bano bantu ico kibazo yakigarutsemo gatatu yibaza ngo kuki ngo bano bantu ngo batagiye ngo mu Minembwe ngo mu Madegu kwa mugabo mu Minembwe mu Madegu ho tunahareke ho hayobowe n'abakwiye kuhayobora nyine hari twirwaneho n'ahandi hatuye umunyamurenge si objectif yabo bariya ntibarajwe inshinga naho bahabavuga numvishe Manyota avugira ibuvira ngo ziri amayimayi nizigende ziribere Minembwe kuko zari bega mibunda kuko zari be icarurambo cyose bari iriya mihana bari abavukamo yose yaba ibyo yita kuribera kwe yose yafashwe bugwate n'izo ngabo ziwa hatuma mu Minembwe naho ntiyahagiye we Mwanamboka wibaza ngo kuki atagi Geogiste nukuvuga ngo yacumuriza bagiye gucumuriza nuvuga ngo bagiye kumubwira ngo dore warasenye imihana y'abanyamurenge warishe
hari ariko hasigaye hari gato abasigaye hari n'imihana yasigaye hari ikibazo hasigaye cy'abantu gato ka Minembwe centre Manyota yabivuze yasabye ngo ese mwagiye no mu Minembwe na hari hasigaye bari abasaza bake afite n'isoni nke bari mu muvyeyi we yavuze ngo ni mugende muhagire nka Mibunda nico cabahagurukije niyo mashimwe bajanye ibindi twatubibazaho n'ibindi twadutekereza bari abantu kuri guhari nimba njewe mpamba avuga gutya na Ricina na Jenzo turi muri kino gihugu tekereza umuvyeyi uryamye ku musozi mu Minembwe muri ariya masasu n'iriya nzara akabona icyari kwitwa ngo n'umwana we karaja ku social media akavuga ngo ni mugende muje mu Minembwe wewe katanya masubira mu Minembwe uje gukora bya bikorwa akazowakora subirayo uje gusubira gutoteza abavyeyi baza barara amasasa bavugira hejuru akagahengwe bari babonye gato k'iminsi mikeya twirwaneho yaribayeho ni mugende bariya nico bagiye kuvuga ni mugende mushiremo imbaraga na hari bari basigaye muhabakure